nongeye kubaha ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu, YouTube channel y'abanyarwanda, YouTube channel y'abakunzi ba sport. Bazaniye sport update news, bazaniye makuru ya transfer hano iwacu mu Rwanda. Ikipe ya PLFC yasezereye abakinnyi batandatu, Rayon Sports yasezereye abakinnyi batanu. Nabahe bakinnyi basezerewe, nabahe bakinnyi bari kongera amasezerano. Guhera ku ikipe ya PLFC yasezereye abakinnyi batandatu. Mu bakinnyi batandatu yasezereye harimo uwo bita Tadio Ruwanga, hakabamo Kwitonda Arebaka, hakabamo ndetse na Pavel Nzira w'umuzamu, Nshimiyimana Ismail Pichu ndetse na Victor Mbaoma na Ndayishimiye Diodone. Abo abakinnyi PLFC yasezereye. Hanyuma biravugwa ko mu bakinnyi igihe binjiye bamaze gusinyamo amasezerano harimo mu bakinnyi bongeye amasezerano harimo Aniseti ndetse na Yunusu bongeye amasezerano mu gihe kingana n'imyaka 2. Nanone biravugwa ko Ndayishimiye Diodone umukisuru ukina ku ruhande muri AS Muhanga yaba yasinyiye PLFC imyaka 2, ndetse na Ruboneza Jean Bosco nawe bakinana muri AS Muhanga nawe yaba yasinye muri PLFC amasezerano y'imyaka 2 yose. Byaravuzwe ko muri Kiyovu Sport umutoza Karekezi Olivier ko yasinye amasezerano, bigenda bishidikanwaho, ariko byamaze gutangazwa ko yamaze gusinya amasezerano ndetse azatangira amasezerano cyangwa se gutoza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 aribwo zaba yatangiye akazi ke k'ubutoza mu ikipe ya Kiyovu Sport. Biravugwa ko agomba kwizanira staff technique imwungirije. Kamarade we yamaze kuva muri Kiyovu Sport, ndetse hari n'abakinnyi bamukurikiye. Hari abakinnyi banze kongera amasezerano muri Kiyovu Sport kubera ko nyine Kamarade yaragiye. Muri abo bakinnyi twavuga Jihad Nzeye y'u Rwanda, Munezero Fiston, bakurikiye umutoza wabo Runemesha, bavuze ko ngo batagomba kuguma muri iyo kipe kubera ko ngo ntago ari cyo gihe cyabo. Niba umutoza yagiye nyine nabo baramukurikiye kubera ko ngo niwe watumaga bakina, kubera ko uramuzi ibibazo Kiyovu Sport imaranye iminsi kandi n'ubu ntibirashira ntibirakemuka. Rero wabahaga motivation, wabahaga courage yari umutoza, none arasezerewe. Ubwo rero byumvikane ko kuba bagiye nta gikuba gicitse. Gasogi United yamaze gushira amasezerano hanze yagiranye n'umugabo bita Iradukunda Jean Bertara wasinye imyaka 2 muri Gasogi United avuye muri Mukura Victory Sport. Bugeze yayo mutipe Jean Bertara yakiniye ikipe ya PLFC, yakiniye Bugesera, yakiniye Police FC. Ntekereza ko Gasogi United yari mukeneye cyane kugira ngo aze kuba yayifasha. Kwizera Rihungu nawe yamaze gusinya muri Gasogi United igihe kingana n'imyaka 2. Urumva ko Gasogi United na KNC imfura yacu bamaze batangiye kwiyubaka neza kugira ngo bategereze next season, bategereze imikino ikurikira. Bidasubirwaho Eric Radu ngo agomba gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport kubera ko Rayon Sport ntago ikimushaka, ntago abayobozi ba Rayon Sport bakimushaka. Byange bikunde agomba gusohoka muri Rayon Sport. Haribazwa nimero 2 igomba kuba yamusimbura muri hano iwacu cyangwa se hanze y'u Rwanda, ariko haravugwa ko Rugira Yabo Hassan guturuka muri Mukura agomba kuba yaza gusimbura Eric Radu muri Rayon Sport.
Sibomana Patrick aravugwa muri Rayon Sport guturuka muri Yanga Sport muri Tanzania. Aravuga ko agiye kuza gusinyira Rayon Sport igihe kingana n'imyaka 2. Simbizi niba ari byo, ariko biravugwa n'ibiri ku mihanda. Aravuga ko agiye kuza kuba yasinyira Rayon Sport imyaka 2. Iyo nanone ngirashaka kugarura umulegendari wabo Sarpong. Ambizi niba bishobora kuba byakwemerwa, ariko bari mu biganiro. Anytime wakumva ibiganiro byamaze gukonfaminga byageze hanze, ko birategerejwe ko Rayon Sport ishobora kuba yabica mu dusoza umunsi. Hari muri FIFA Club World Cup harimo imikino igomba kuba uyu munsi. Ngira ngo amakipe hafi ya yose ari butangire uyu munsi. Al Ahly iraba yakiye Inter Miami, hanyuma Bayern Munich iraba yakiye Oklahoma City, PSG iraba yakiye Atletico Madrid, Palmas iraba yakiye Petro, Botafogo iraba yakiriye ikipe ya Seattle Sounders, hanyuma Chelsea nayo iraba yamanutse mu kibuga. Boka kambuye ku makipe akomeye ndetse za Borussia Dortmund iraba yakiye Fluminense, iraba yagiye gusura ikipe ya Fluminense. Hanyuma Inter Milan iraba yakiye Monterrey, hanyuma Man City iraba yakiye Wydad, Real Madrid iraba iri gukina na Al Ahly Hilal, hanyuma Leipzig iraba iri gukina na Pachuca, ndetse na Palmas iraba iri kumwe na Al Ahly. Ngira ngo reka mbe mvuze kuri ibyo ngibyo, niyo makipe navuga. Reka mbe nshoje ahangaha, iminota yagiye, turaza gusubira next time. Mwibutse gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu, YouTube channel y'Abanyarwanda. Tukomeze tubane. Hasta la vista. Bye bye. Ciao ciao.